Panike, dok nič ne pove, to je zagovor. Ključen lažnivec ne nas ne pozabit, pa po krvi Maribor vedno ga predstavi. Ej, to vsi flipajo 16-ke, ripajo majke, nahajpajo sajfer. Danes MC več ne flipajo 16-ke, celi cajt repajo kar neke majke. To MC flipajo 16-ke, ripajo majke, nahajpajo. Test, 1, 2, test mikrofona, test.